Nibirigiro bwakwa mulithiria wa Meru TV ntukwekunitie na mbere boya hiri Jumatatu ya tariki 2 mweri ni 6 mwaka ni 2025 kankwati ogeni kiri nteto cia Meru TV muthenya bitawa Tirimbabu na karibabori ya king'ori wa Ndiankwe ni cio mbunge kisaudhimenti nibo murite na kuri mubunge wa Daktari Shadrack Mwiti kubaritana kira kireki finance bill ya mwaka wa 2025 nikenda bamwira kithira bamwitikiria miringira kura kulikene bawete na remi kuyire mawira ne jarabe kire kaita ka siasa na kuwa bakamwania kire kithurano twitite hebata kumyenda ni mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma nabo akaribabure king'ori ereri nkwene kire gicigo mbunge ga Southimenti nibaumirite na kuria mujumbe Shadrack Mwiti nethere akibaitana mandu ja finance bill 2025 nikenda bakamwa rutha ro gukurukia mbiru ije kana kumigwithia. Daktari Mwiti no mo bara bakuthithia finance bill ndene Kenya ije lakini ataondi public participation eja tugeja nkobo Southimenti batuto mwera uratukwenda finance bill wethithwa oni kiambere ndena mwana kinya skuru tha form 4 na finance bill thai ejete kiabairia kurira mwana kigerio oni kwa ndo mo gasafa na ndaringirite na no ndaringire kure kwa mando finance bill Dr. Shadrack hakikisha kujangira udina batu ojukia maoni zetu omenyora batu tukwenda na kwa watu ko uteja ngira udina ojukia maoni zetu ukaringela finance bill kura buru ekareo nuntu tethira yetu tethia mundu ngugenu kuthikaira esau kwa gigisa abantu jaja ndibugita bote na benefit na antu bara bakuringira kura ba Southimenti wethikira bara bare iguru ryaku finance bill ibo kuga finance bill we karare ora uge yesa oringe kura okurukia finance bill uteja otwita tokarithia ndio turi antu bakwa tuthithia atia turi mugongo jo akorotio tukwinyire kaburu twegeria kumara wageria gweta thokone ogura gitunguru uketha ati gitunguru taxi citetie ukiumaria rigore aku ndio kiuga wetete wona kibao giaku iguru uketha kibao kirigitire na twegeria twa tukamberia ndetukaga nkurukia karibaba ni baugite kinya mawira ne mujumbe ujo abaete kagita ka siasa atithirite akijaingia ato Dr. Shadrack ejete na manto maingi mono tu promise ta jayuthi ende achoka to nigereti buru ayo ke jota mantu jala agita nyanto balato atalete nture na atalete akuru banduki yao bawi boathikaira ene na to torendo mura atire wetaro tero sport utegintu nyaki moto gitira utekeni nyaki mo agitita guku tu na ligi tienderete ambero uterigi nye mo sponsor ayudi no bakaraboga mantu jonde batu atukiririte ja ayudi atwethia aithia tutinango geburu kini form 4 grade 9 grade 6 yu ikwererwa batu nyato tije twetete twambia mbechana cia kureaga magerio tukarea magerio twitete mbechana twategera skuru ciongo tukaigua mweshimiwa ora tugwita mweshimiwa wariuga mbecha cia saino state house tukauga state house gekara yakia te batu twingunya tutikumbochia kira no state house bakowaka mbecha cia magerio ri ciete state house bakirikiria karibaba ni banywite na kamwe na ndi bakethira bakiania mujumbe ujo kiri kithurano kia 2027 tore mwendo mwira ujo Daktari Mwiti ogwe nonto gwe watiethirie urwa vieta utura ndegene kiani kia mitongo ikyo kugothithirwo kinya yake onde utumte gwethikia ku muntu ngewe na ndege ikintu ndei wiri baru kanga ikabikibiki na ndegware ontoro urondege mome twebere tuthure oro category ne yetu tututhure muntu ro wira fone yetu utoka ukakaebia ni bia ndege nonto kona ndo karere ya murungu ankwenda kwira uma 2027 tugweterete ya mubira okona inyo gitatia Shadrack atokwere aju tiga kuigwatia kioro keke bure king'ori batio twatira kathara kura ni untu bwaku tukiuga we mwana wetu ankwene ende gatokwire 2027 ukageria kwaria na atuore mo ene ndakuringera campaign twena papie bara wengire beta obaniki urareta kabangi gikamba urareta kamba ugante thomi kanta jongo gewe pie nonkwanda moria woni thomi nyani de jongo gewe pie nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma.
Kaza cia mwanya Jeff Wagitumano ntubaribotio na njira inkinyaniru tutana mbere na nteto cietu. Ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi na ura kinyani mukaririeti wa kamiti baugima kilima ngavana ni gute thirikari nene ni utumira mbeca nyingi kuri abunge baugima barabate kurita ngwecio bura kubatire kulukina gwete kuri na maumo nkabo kire urungamiri na ntukutina ngwataniro enja kire thirikari nene na thirikari ya kaunti haranjuki andikirite ya kurungamira na kuria UHC wikwa kiri thirikari cia kaunti yabreto kumenyithwa ni mwandiki wetu wa nteto Murimi wa Mbogo. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na ura no mukaririgite wa kamiti ya ugima wa mwiri kirinkia maya ma governors guku Kenya na riritie mugomoro thiite na mbere wa UHC ala ugite ndeni Kenya kuri na UHC 8,700 ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kuri na UHC 219. Katika Kenya mzima there are supposed to be 8,700. Katika Tharaka Nithi tuko na 219 of them. As we talk today in Tharaka Nithi, sidhani hata kuna yote ako kwa kazi because they went on strike kwa sababu waliandikwa. Interview ilifanywa hapa katika county na si Tharaka Nithi peke yake, katika Kenya mzima sisi ndio tulifanya interview. Kiuga kwina umo bonene kuingia bula UHC baba bakwenda nontu bandikitwe thirikari cha kaunti ni mucharo uliuma kiri thirikari nene, lakini pero ile inawalipa na pale wanalipwa na serikali kuu. Hiyo ni system ambayo haiwezi fanya kazi ati kwamba yule alikufanyia interview na pale unafanya kazi ni county government, lakini mshahara inatoka national. Na kabla yule wa national akulipe aangaliangi ama ajui kama wewe uko kazi ama yuko kazi. Gavana Njuki akiuga thirikari nene ni kuthia chara nene nontu bariria UHC kinya batari wirani nontu thirikari nene tiri na list ya baraba andikitwe. And we have discovered one thing on a county commissioner. The government of Kenya is losing taxpayers' money by paying ghost UHC workers who cannot be accounted for. Kwa sababu ile listi kukula 8,700, tukiangalia rekodi zetu sisi kama county governments, we do not have 8,700 in hospitals. Iko party yao karibu 3,000 which you cannot account for, kwa sababu mwenye kulipa ni tofauti, pahali ya kufanya kazi ni tofauti. Njuki augite we na gwitigira buraba kuga bandikwe permanenti indi mbere ya bandikwe thirikari cha kaunti chibatiri gwitigirwa gutara UHC baba kairi. So tumesema hivi, hata ingawa wako strike na wanasema wanataka waongezewe mshahara wakuwe na permanent and pensionable, hiyo nimekubali, hiyo ni haki yao na ni vizuri wafanyiwe, lakini ni muhimu sana kwanza tufanye head count. And I want to agree with the Minister of the CS for Health. We must do a head count for the UHC workers. Nilisikia union wataki utufanye, lazima tufanye. We cannot be paying people we don't know. And the only way to do head count for UHC staff ni tupewe pero na Minister of Health ikuje county ndio tuangalie kama wale wanalipa huko kama ndio tuko nao hapa. Kwa sababu niliona ile record wanatupatia kule ni tofauti na ile tuko nayo hapa. Wengine walienda nyumbani, wengine walipata kazi nje ya nchi, wengine walienda mbinguni, wengine wamewacha kazi na bado wanalipwa na taxpayers money. Muthiani Njuki akiuga barikia gutarwo na kumenya baraba batiri kurigwa thirikari no ikurukia kubandika permanenti amwe na kubongera muchara. Once we have done the head count, sasa tunaweza sema ni kiasi hii waongezewe mshahara wakuwe kama wale wengine na wapatiwe gratuity yao ndio watoke kwa contract waende kwa kazi nyingine. Those are the things we are saying, they are not negotiable. Na kama UHC staff wanafikiria wanaenda pata pesa wakiwa nyumbani, lazima tufanye head count hapa nyumbani in every county to ensure that we have real workers, not ghosts.
Kiripotera Meru TV kuma Kieni ga Kibugwe mbita murimi wa mbogo. Nibea sana murimi wa mbogo. Na musiasa David Mwangi na urokomereria mataiti kia mubunge kirisio mbunge kia Bore na umirite na kumeneria mantu kathumbo koni musemanio jurayura kubwithwa ni mubunge wa Bore mugambiri ndikirio kwotha mbeca cia ukiria ikundi arawete ikundi kathumba ni beatirwe bitiandiki na kinyanto kwanga ikantu kwimno kulekena weteri ndikirio tekento ombera kurombera akari baburi mwende wa Laiboni na kulikithia. David Mwangi nora ni musiasa urokomereria giti kia mumbunge Bore na chumiritie kwariria mantu kathumba na ni nyuma ya kiatho kiria kiria kubwithwo kibiriche ni mumbunge wa Bore Rindikiri Mugambi na gukinywo ni atongeria kathumba bari na muoroto yo kwotha mbia cia gukiria ikundi ara Mwangi akua kuri na mantu kathumba ya bwithirwe giuta tena buraya batere kwithira ya kibwithwa antu babore iba kuria inyethiro ikurari na women and youth empowerment. Why is it that our men were left out? Ka akuru babore bateringa akura. Akuru babore ibaringa akura. Next time nuntu akuru beto bakara na akuru na bagakara na youth nana. Next time itokuromba akuru in sharing of resources. Inya akuru bongwa ibekero au. There is a lot of discrimination towards the men. Kire ikundi biria biratarawa. Kwena a lot of complaint that ikundi gutirari na fairness, gutirari na openness ya uria ikundi biu biratarawa. Tukerwa mbeca ichi aerwe ikundi na marieto aja ikundi biria biaerwe na kiwango kiria kiaejanirwe na riria mbeca iu ikaejanwa untu bau buti umenyekana riria bwakarikire. Nawe Mwangi akiongela riua antu baranire batina mbeca beri ikundi bigekirwa mbeca accountine na ndere tugaturo ruteto rurwa promises mwankari niki gikugiria bwethiro bwina mubango jo mwega bukabanga ikundi nonto ibo ayi marieto ja ikundi kitambo burabweri kwethirwa bwije bwejete Bore na milioni 10 na nde ikundi biria bwina bio ni ikundi 500 o gikundi kirewa mbeca fulani ukarika atia ugwo kathuranira kiatho gigwaku utekurugira antu chai uteko antu roje antu batinde kienine bakina bakithonguthaira nene lakini inya chai kana roje rwa kunywa batikuona antu bioro bitirariku ekoro barengana na barabara betete gwa chibo kibirichi ara kuromba kioro. Honestly speaking, organizers of the event and of the day burare miake ikuromba kana gochwa inya portable toilets na kuo wamo na kwithira munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kiathoneke riu Mwangi arua mumbunge wa Bore Rindikiri Mugambi atatumire kanya kabo ya kuromba mirandi ira yombotethia kariba Bore muntu atiumba kurunga makianine akaromba rwego rwa Kibiritia boys na Kibiritia girls rwakwa mbeca cia CDF the 179,414 million iria ikuwejanwa ni ng'ani around 20 million ni ng'ani gwaka rwego rwa Kibiritia boys and Kibiritia girls. So Bore ni romberwe serious project temanto ya kuromba rwego rwa cukuru ndirathoganitie tukaromba twakirwa a serious dam nonto batwe twina thina ya roji a very big dam, a billion worth dam iria komba kwa roji Bore yonde capitation ya aremi baikuachie nonto aremi bakaoa aremi ba majani aremi ba mira bena capitation bakuona. I thought we would lobby for serious project, honestly speaking. I even thought the host area Kibiritia kiomba kuromberwa a serious project ya gukuria Bore. Kiripotera Meru TV kuma Bore mbita wa mwende wa Laiboni. Mwendo Laiboni na nyuma ya seri baskuru ya Rwampo kumira na kuinga obisi ya mwarumu mnene Daniel Ruito na kuwabatua mwenda skuri ringi nende DCC Miri Mwangi na aririti ontubora uriti asiari ukireria na kinyapa ya kila siasa kiri skuru sio. Mandiki wetu wanteto Jeff Ongetuma nuinasio. Nyuma ya chiari bachukuru ya primary ya Rwampo kuthithia maandamano ja makire na kuinga mwalimu munene wao Daniel Ruito
aria kinya bethire bakinga obisi yawe na mbao na kuga nethirite agitumira buthuku into bia cukuru o amwe na cukuru iji. Batu aciari ba Rompo Primary, we are frustrated, tumechoka na Rweto. Enough is enough. Batu toga Rweto masti go. Tukandamana mwaka Jesu asoke. Tore amwasiari. Tukandamana mwaka Jesu asoke. Na kuma na arua. Maandamano ya ndugu sionde mwaka mwalimu hete. Koteko naba, kotokera. Matata ja aciari baba nande ne jakinyirite DCC Mary Mwangi obisine yawe ne aria akiaria muthenya jwa narua ari ntere cha mitungo kiri kigongwana kya Madaraka Day. And we have listened to the issues addressed, ile issues murisema za mwalimu, management of resources, iyo yote tumesikia and we are handling it. We are handling that. Sawa? Tunaangalia hiyo, kwa hivyo tutapatiana mwelekeo. Na wazazi tafadhali, na wale ambao hawajaridhika, musiende kwa hiyo shule ya Rompo on Tuesday. Don't go there. Na sio wazazi hasa. Kama we unajua huna mwanafunzi kwa hiyo shule, tafadhali. Wednesday tumepanga mkutano ya kukutana na nini? Na wazazi. Iko haja kweli ya kwenda hiyo shule tena Tuesday? Sio sasa ni fitina? Eti fitina? Kwa hivyo tumeshauriana, tafadhali, please keep off that school. That is a property of the government, for the community, for the benefit of our children. Kinyankuruki no rete aciari bakethira bagikira siasa kirima cukuru jao. Meona baadhi ya watu wengi ambao wanaenda maandamano sio wale wazazi. Nema kana tema. You are on our lookout. Tumekubaliana na security team, hatutakubali shule ifungwe. Sio ya Rompo peke yake. Kwena shule kama Burie King'ori, kwena Mikombone Primary, kwena several other schools. We will not sit down. We will not allow shule ifungwe kwa sababu ya siasa. Neara nabo bakiaria atongeria bandhuke mbithi bakurikia thone giki ni baugite batina gukungwira ni untu thirikari nene mawirane jonthe ethire kiejana ni remi kujojuria ya Madaraka. We as youths, we have very few to celebrate. Actually hatuna freedom. You find us, tunakuwa abducted, we get killed when we speak, when we do something, when we express ourselves. We are not happy. We are not happy at all. Hatuna anything to celebrate. Ni vigogo, naona kama ni vigogo tu anasherehekea siku ya leo ambayo ni siku ya Madaraka. Kwa sababu sisi kama vijana ambao wako sahi, ni miaka 62 imeisha tangu nchi yetu itoke kwa mikono ya mkoloni, lakini hatuna kile cha kujivunia. Inakaa Madaraka ya siku ya leo kwa vijana ni kama ni kinaya, kwa sababu vijana siku ya leo we have nothing that ambayo tunaweza sema serikali imetufanyia. Kwa hivyo tunaomba serikali, kama sahi budget inapoenda kutengenezwa, ikitokea tunaomba ikuwe ina empower that youth mwenye ako huko mashinani, ili pia yeye mwenyewe asikia kwamba anasherehekea Madaraka Day. Sina kitu cha kusherehekea leo kama kijana, sababu serikali ilituahidi, serikali ya William Ruto wakati ilikuwa inatafuta hii kiti, walituahidi mambo mengi. Walituahidi kazi, walituahidi watatusaidia sana kama vijana. Lakini kutoka hiyo serikali ilipochukua usukani, hakuna kitu tumepata. Walituahidi sasa National House, mambo ya kujenga manyumba watatuweka hapo, hakuna vijana. So vijana sisi hatuna kitu ya kusherehekea leo. Mambo walituahidi hatuna, we have nothing to celebrate. Na tunaambia serikali, sisi serikali hatujafurahia. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Na ni watu ekida katanta kiri nteto sietu kadho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya kakwendera kaita kadho ngi koyuri ni tharimo bia murungu mweninya bitawa Tiru Mbabu.